Kibor pulet jong ka East Castle slingba USP uba Vivek's aim kila pentep bashen entep charged persha ki nyongot ki badan kti ka basho pen mensaw hadu ban lampat chaga jingyap jong uba shemping mangu unong khai skum uba na kasnong terso Riboy district kani gade ga jingja ka blaja ka miet arpho trik no pra arajar rapsan baruba shemping ulaklat no alinti Panra hospital la step senia jong ka arphoi trik no pra arajar rapsan kumaha kapor lai beje haba batai khamshai lor ka jingja haka khandai trik kulalingkot arajar rapnrio ba Vivek loong bahagate ka miet kidon kumbawan rio ba nyotli ki kalikit skum kaba ki baktmu rong jubor na ka surok ka banajan ka tol plaza kabalat na mau khanu sha umir kumta ki batre kate Katol Plaza kila ongi ki banya kali kit skum kaba ba sha ya na kate ka surok kabalam sha kajing kan roi bat ya sho apreng jungki hadu baladon ki ba mensaw long ba Vivek Hi haka atputrik bulan Desember kumba wei beje kidon ki kumba reunion ligi kali kit skum ki bumut ya nanti namo khanu na ka surok ko mi sho umir te rei kata ka surok ka plak kabadang khang hadu bunta hi Baca ayat dari kita kilak kwa banyak jubor di kidon katu kani ngot kidong tray ki badan hang tika toll gate ki balak khang ki dang tahi kami ka jia kerja but hadir kerja mi kan kerja kerja paling jungki ki sawan seki ki wei pada panjarap gini ki ba na toll gate di ka sami ka dong kerja ya show anta ba kerja saru di hakka na lor kata ba Vivek ulong ba ndala dap lai bechim step pelayo khobor bu wei ulayap halinti shaga jaka aijing sumar bat kumtala register mukotama company abrio na kajing thwet ki pulet nyongot ki badai na mau pedang kilawan pendam yaladi heading pasok police station hakabala kem batian bishari ki ulong ba ki pulet kinang ap ya kai phot postmortem na Riboy district patchen kin thap charge sheet persha ya kitei ki badan kti haka atpui trek pada kembali biji pada ni layo kuat dia ba tau ba wei na kita bla mensa o la klat beri na susu di marsa pamar marsinyo ataka kubor ini register ke case ini but na Riboy kilale postmortem gilang ap kata kai pot na Riboy banyo ataka postmortem hari kata ni penhun dari pasal mat ka penhun dari special office A ki la toket penwat ki ta kibri but hadin milalap la itu ita kibri ki ba le kan kap ki kam dan shu halaki yang duki but hadin katu kan isni hi bila itbat ni saki ki ban si penwan IT la dia no hangte hadin pasal police station di hadin kata ni la arrest ki but mentah kita nak kerja pasti di pakai sekarang ya ini atai kamslan show pengen charge ni pakai atau bila banai kerteng kita kipri ki badan mentah company mentah hati kadungut kidan ke nyongot te ki case record sangat dan mana syuti pagi dan nyongot kita ki ngila banai pi kita ki details syuti ki badan mentah katakan ki crime tu kai kita stroke ka bakumno kata bang pak saya atas waktu mahal no kadeh dede potol giat kadeh kam pinda let nang ni sha mau khanu sha ban poi ka tulge ti kadang ketika kalat ke bandit mi sumir ti yamta hi rakhang hi perkam ni katu teng hi da kadang ka VIP movement ti dari kini kali mo binya jubah tu sini ti kelatan ngaji kerja halor kata hi kini ki khna ki badan kti hatu ki ka ich changi kare kan hakidan ki bar pho ki balai pho dan pi ka haji sho kani kam kata ka banong ba ye katakan ladan jitu lupa ban penyam le haji kerja ini ki kapoi haji sho ban kata ka haji sho hi kalong litat kalong fitel ke kalong riu lam saljur de kam ni kata ka jitu ni kong ba ni pe ni kemudian kata jemput dari kerja kami hari tu itu hari itu kelemat hi hak baki ni kita punya cuba nanta itu kini kibri di bosong masa yang daya pok mau perang ni lagi wisno dah hoi pun di nom dang hi postmortem report hi kadi ba postmortem kile anti na Riboy hi de kani ngati tak formalities hi ka athai nang thina Riboy kila iyo ka postmortem stang bikin forward ya postmortem report sini
ni klamio an postmortem gini sini ba ni si shuti de hakin la yo ngata hakin gi si asni hingi la yo kata kata Pilang kita ini kendon ini kengat iki. kawai kadi ka kendon berpenyak beri 304 section 2 but ka 3 section 5 BNS kemudian ba kaidon kata ka common intention kadon ka jing ulang ban lek ni kap Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhak, ka jing im bakam bhak, pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.